Danas, 11. maj, počeli su sa radom mnogi lokali, čini se najveća relaksacija mjera otkako je proglašeno stanje opće opasnosti. Šta je to i kako vam izgleda, evo, prvih nekoliko sati, pretpostavljam da su vaše inspekcijske službe, inspektori obilazili teren, je li ljudi poštuju? Pa jeste, evo, posle od 28. februara kada su počeli prvi akti u pogledu sprečavanja širenja zarazne bolesti koronavirus. Ovo je jedan od prvih dana gdje dolazi do povećanog, znači, obavljanja djelatnosti, proširenih djelatnosti koje su do sad bile zabranjene, a to je, znači, od danas mogu se obavljati frizerske djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, znači kafići, slastičarnice i drugi, znači, ugostiteljski objekti. Također može se vršiti promet odjeće na veliko i na malo i na osnovu ovoga, znači, omogućeno je da se privreda, odnosno da poslovni subjekti obavljaju djelatnost kako bi ostvarili svoje zarade, svoje dobiti. Međutim, moram napomenuti da prilikom otvaranja ovakvih djelatnosti, početka rada, a posle ovakve nastale situacije, je potrebno se pridržavati epidemioloških mjera. Također, inspektori kontrolišu u posljednjih 7 do 8 dana procedure i postupke koje je neophodno, znači, da pravni subjekti, fizička lica registrovani u osnovnom sudu se pridržavaju tih mjera kako bismo, znači, ostvarili poslovnu djelatnost, a spriječili se od širenja zarazne bolesti koja, evo, se pojavila ovdje kod nas i koju pokušavamo da na adekvatan način i suzbijemo, maltene. Ja se nadam da će privredni subjekti se svi pridržavati, dosta su se pridržavali, mi ćemo i dalje vršiti kontrole nad njima i ukoliko bude bilo nekih nepravilnosti donosit ćemo mjere, nalagati im i nastojati da oni obavljaju djelatnost na nesmetan način i da na osnovu toga se djelatnost ta obavlja što je god moguće brže, ljepše i sigurnije za sve građane. Gospodine Gajić, pošto smo imali par upita u vezi konkretnog puštanju u rad danas ugostiteljskih objekata i tako dalje, što se tiče konkretno kozmetičkih salona, ljudi, privrednim subjektima nije baš jasno na koji način šta treba tačno da radi u kozmetičkim salonima. Pa što se tiče frizerskih salona, znači, veoma je značajno da se mora planirati radno vrijeme, znači da treba da se naruče korisnici uljepšavanja kako bismo, znači, imali to socijalnu distancu, odnosno kako ne bi bilo više osoba na jednom mjestu. Znači, frizerski saloni se trebaju tako organizovati. Također treba da se vrši dezinfekcija najmanje 2 puta dnevno. Posle svakog korisnika koji koristi potrebnu rad dezinfekciju, sve opreme i svi ono što se koristi prema tome korisniku usluga i na osnovu toga ćemo ispoštovati 50% epidemioloških, odnosno mjera koje će spriječiti širenje zarazne bolesti. Ukoliko se pojavi da u jednom frizerskom salonu usluge se pružaju sa 2 i 3 više korisnika, mi ćemo preduzimati mjere ići u cilju tome čak i zabrane obavljanja djelatnosti na tom radnom mjestu, a što neće biti ni malo popularno, jer uz pridržavanje ovakvih mjera koje sam naveo, mi čuvamo jednu sigurnost i sprečavamo širenje ove korone. Što se tiče kozmetičkih salona, imali smo pitanje koje vrste usluga oni mogu da radi. Znači, mogu sve vrste usluga da radi? Što se tiče usluga, usluge, znači, nisu dozvoljene u pogledu kontakata. Znači, gdje god je veliki kontakt tog korisnika i onog ko pruža uslugu, postoji mogućnost prenošenja. Znači, ta mora biti izolacija u pogledu da li je zaštitna maska, da li rukavice, da li neko drugo dezinfekciono sredstvo. Obavezno mora se koristiti prije
i posle, znači, nego što korisnik izađe iz tog objekta, mora se koristiti dezinfekcijno sredstvo. Znači, potrebno je napraviti jedan izolator, jedan film, jedan prostor, jednu prazninu koja onemogućava prelazak ovog virusa. Znači, u kozmetičkim salonima to baš i nije moguće, ljudi dodiruju jedni drugi, to mora kroz tretmani, uljepšavanje lica i tijela. Znači, to je sad zabranjeno. Tako je, znači svi oni koji moraju da ostvare taj, pa evo, mi smo čak donijeli naredba kriznog štaba u pogledu da se ugostiteljski objekti vrše isključivo na otvorenu. Znate, ide se uz mjeru da se izbjegne to zatvoreni prostor, ali evo, frizerskim salonima se omogućilo i oni će da obavljaju tu djelatnost u pogledu pružanja usluga, ali neće se naravno još dozvoliti da dođe do tog kontakta gdje se mora ostvariti taj kontakt. I koje su kazne, evo, rekli ste u krajnjem slučaju rada, ali da li postoje neke malo blaže? Postoje, u ovakvim slučajima, ukoliko dođe do širenja zarazne bolesti, postoji prekršajna i krivična odgovornost. Prekršajna odgovornost se odnosi, znači, na novčanu kaznu, a krivična odgovornost, znači, izaziva ukoliko dođe do nekih većih posljedica, izaziva neku veću elementarnu nepogodu, štetu ili nesreću, onda može da se i krivično odgovara za takva djela. Ajde da isto tako kao što smo išli sa salonima za uljepšavanje, da idemo na ugostiteljske objekte. Obično su stolovi i u ljetnim baštama predviđeni za 4 osobe. Mogu li 4 osobe sjediti za jednim stolom? Možete li konkretno reći šta je prekršaj, a šta nije prekršaj kada je u pitanju ljetna bašta sa stolom za 4 osobe? Pa što se tiče te distance, znači ona je veoma bitna, a ukoliko se može ostvariti distanca od 2 metra, to je prihvatljivo. Ukoliko ne može se, znači, više od 3 osobe nalaziti za jednim stolom, tako da mora se poštivati ta mjera. Ja vjerujem, ja se nadam da će privredni subjekti to da poštuju, jer svi su zabrinuti, svi iščekuju, svi jedva čekaju da obavljaju tu djelatnost. Prema tome, ja vjerujem da će oni da poštuju tu distanciju. A hoćete li odmah kažnjavati ili ćete biti prvi dan, drugi opomena, pa onda da krenete sa novčanim kaznama ili... Što se tiče zakona o inspekcijama, nama je predviđeno da uvijek djelujemo preventivno. A međutim, u ovakvim slučajevima gdje već subjekti sve znaju i već znaju mjere i znaju opasnost koja može da bude nenadoknadiva za ovakve, znači, reakcije, znači ićemo u smjeru nalaganja i kažnjavanja, zato što neće se moći opravdati, kako vide drugi, nastavit će slijedom jedni za drugim i to će ići u nedogled. Znači, svaka mjera prekršajna treba da se sprovede. Smatrate li da, s obzirom na broj ljudi sa kojim raspolažete i broj lokala koji su počeli odjednom da rade, da ćete moći prihvatiti taj izazov i da ćete moći djelovati u pravom smislu? Pa uvijek, kao i svakom poslu, pa i ovom, znači, prema broj uvijek izvršilaca mnogo manji od onih koji obavljaju djelatnost. Međutim, na prvi mah, kada se krene kroz grad i vide objekti da poštuju kroz centar grada i okruženja okolo centra, znači da će i na periferijama da se poštuje prilično dobro. Ukoliko ne bude bilo, naravno može se predložiti kriznom štabu, obzirom da se privredni subjekti ne pridržavaju mjera, mi nismo u mogućnosti kontrolisati, doće do širenja zarazne bolesti, predlažemo da se uvede mjera da se ne može obavljati djelatnost za te i te. Znači, to nam uvijek slijedi. Međutim, ja se nadam da privredni subjekti će da poštuju i da će moći da se obavlja djelatnost na zadovoljstvo svih. Dobro, imate li pitanje? Ja bih još samo pitao šta je sljedeći. Problem je zubobolja, ljudi dosta, kao što su čekali željno za frizerske salone, ništa manje željno ne iščekuju ni stomatološke ordinacije. Kad se očekuje to? Pa naravno, evo, krizni štab će donijeti takvu odluku nakon epidemioloških preporuka i praćenja u okruženju. Ja se nadam da ukoliko ovako stanje nastavi, da bi se moglo to izvjesno desiti. Hvala. Kako je na vas utjecala ova kriza? Pa iskreno, kao i na sve ugostitelje, znači vrlo teško smo podnijeli, bili dosta financijskih gubitaka, ali nekako našom složnošću uopštene u firmi, znači i podrškom naših direktora, vlasnika, gospodina Nenada Ristinića i njegove porodice, preboljeli smo ovo zajedno, znači izdržali smo u teškim trenucima kao što smo izdržavali, znači to jest u lakim situacijama je, kako bi rekli, lako, u teškim situacijama se pokazuje ko je čovjek, tako dalje, znači
što se tiče stvarno ove situacije koje je zadesila čitav svijet, čitavu planetu, vrlo je teško, ali evo, znači nekako smo se izborili, idemo dalje, još jače, još bolje u prijevodu. Koliko će vam trebati da se vratite u normalu? Pa iskreno što se tiče toga, sa financijske strane, to najbolji direktor zna na to pitanje, on je trenutno zauzet, nije mogao da prisustvuje, ali vjerovatno vrlo dugo. To jest sigurno znači treba će dosta vremena da se oporavimo od ove krize, ali ponavljam, znači svi smo tu, stabilni smo, staložni smo između sebe, što je najbitnije. I idemo dalje, znači oporavit ćemo se, samo ćemo vidjeti koliko je tačan vremenski period treba. Jeste li zadovoljni mjerama vlade koje... Pa naravno, znači mi smo evo u svim našim objektima smo postavili znači na ulazna vrata, znači u našim restoranima, dezinfekcione sredstva za dezinfekciju, znači obavezno, znači i naravno propise koji se gosti trebaju pridržavati. Kad ulaze, znači nošenje maski, dezinfikovanje ruku, razmci stolova 2 metra, znači porodica kad dođe naravno da može za jedan sto, ostalo ovako kad dođe 2, 3, znači eventualno na stolove, znači maksimalno se pridržavamo tih mjera koje je vlada Brčko-Distriktska stvorila. Što se tiče mjera vlade za pomoć privredi, da li ste time zadovoljni usvojeni korona zakon? Pa naravno, mislim, znate kako, jesmo zadovoljni. To je koliko je vlada mogla da pomogne, toliko je i pomogla. Ja se nadam da će ta pomoć iskazali su se opet u ovim teškim vremenima. Ja sam iskreno bio skeptičan, tako da se izrazim, ali Brčko je se stvarno pokazalo grad koji poštuje propise. Pogotovo u ovom trenutku koji nas je zadesio. Bilo je naravno ljudi koji nije, ali većinski dio je se stvarno podržavao i iskreno kažem, mene su u stvarima oduševili. I na kraju imate neke rezervacije već danas? Pa imamo, znači evo ljudi već zovu, valjda su se poželjeli kako zove naših dobrih jela. Tako da smo već jučer faktički počeli primati rezervacije za danas. Danas je ipak radni dan, znači u ovom, tako reći, jutarnjem periodu koji svuda ljudi su na poslu. Krenulo je to sve da se vraća u normalu, znači već nekako predveče ljudi će doći malo da sjedne sa porodicama, da se opuste, da ne razmišljaju više o ovom virusu koji nas je zadesio. Hvala. Ništa, hvala tebi.